Amen. Good morning, everyone. Happy Sunday. Happy Sunday gihapa aton mga online viewers. And happy Father's Day ngayon. So happy Father's Day, ano? May nakita mga fathers nga niya na who are with us today. Nga ni-greet daw ani naton sa pit, ano? I-greet niyo Happy Father's Day ha iya tatay. Ngon bangin tatay nagyap ito nga imo sapit. So happy Father's Day. Amen. Thank God for this another God-given opportunity nga ginhatag niya akon. You know what? The past 2 weeks has been so challenging for me. Siguro mga teachers na feel na naman mga year-end yung mga trabahoon. It has really been so challenging amon, karadamon submissions, karadamon mga. But I thank the Lord for sustaining me. Thank God for the strength, and mga successes, and mga submissions. Nga really thankful to God for His sustenance. You know what, mga bugto? One of the things that covered up my time for the past few weeks was during the final defense of my students. Final defense era, mga research studies. Sino din yan naka-experience na mag-research? Di ba? Kaurogan na ito mga high school pala yan na nagre-research na more on mga college. Di ba? Hino nga din naka-experience na makag-defend and era research. Amen. Tanan kita, no? Most of us naka-experience na. You know what? One of the stressors of my students, after final defense, they would always tell me their rants about na nabong final defense, maya ka narakon. Sir, grabe good man ang final defense. Una pala ko napakiana, bagan, waray ko namong ka-prepare. Una pala napakiana ko, nag-loading na kuno kami. You know what? One of the most common question, and this is very important question, nga gintutrohan mga panelists kapag may final defense or pag may defense is about what is the gap of your study? Di ba? Asya to terming papakiana. And you know what, mga bugto? Just give you an idea or just a nutshell about the gap of study. So meron nga ni kita gap of the study or research study. That is a specific question or problem, okay, that has not been answered by the existing studies. Specific questions or problem nga wala hiya ka-answerhan mga nag-i-exist ng mga studies. And you know, this is very important. Kumbaga, kung aton hiya i-simplify, sumira nga ni kita gap of the study, asya yan, question nga, what makes your study unique? Anon bag-ohan yung study? Ano an may ada ka mo nga waray an iba? Anon iyo gusto goal or hit nga waray ka hithan iba nga mga study. So, that is very important. You know what, mga bugto? The research gap is one of the things in research that needs to be addressed. Otherwise, your research study will be useless. Magiging pointless siya. Kay, bagat magawas ito, baga kamuhan nagkandakhan study nga may nagkandak na. So, waray na hiya gamit. Ba? Waray na hiya gamit. You know what, mga kabugtuan? Hahaton kinabuhi. There are so many things around us that remains unanswered, that remains unfulfilled, that remains unresolved. And we call them the gaps of life. The gaps ito mga kinabuhi, dadamo ito nira. And you know what? One of the most important gap that we Christians must help address is the gap between God and your unbelieving friends, your unbelieving classmates, your unbelieving workmates, your unbelieving family. Na-agree ba ka mo? Men, ano? You know what, mga bugto? If we are not the kind of Christians who care about helping or taking part pag-address ito nga gap, kita ang mga Christians nga an aton Christian life meaningless. Because first and foremost,
The church exists para makakilala ang damo nga tao dida kan Lord. Ngan kung kita, ang klase ang Kristiyano, nga diri kita willing mag-take part ton, magiging meaningless, magiging pointless, ang purpose kung kay ano ka na save. Kung kay ano kita, gin-save. Mawawarayan sense an aton pagiging Kristiyano. Kasi you know what, bugto? Kung may daman ni Lord gagamiton nga tao to proclaim His word to other people, it must be we, di ba? It must be you, it must be I. Because kita ang nakilala dida kan Lord. Amen? Hikita iton. Kaya today, bugto, God has a calling for you and me. And it's a calling to stand. And our theme this morning is entitled, Standing in the Gap. So, our passage is found in the book of John, chapter 4, verses 46 to 54. So, let's turn our Bible to the book of John, verses 46 to 54. Okay, so I'll be reading from the New Living Translation. So let's all together read. In the course of his journey to Galilee, he arrived at the town of Cana, where he had turned the water into wine. There was a government official in the city of Capernaum whose son was very sick. When he heard that Jesus had come from Judea and was traveling in Galilee, he went over to Cana. He found Jesus and begged him to come to Capernaum with him to heal his son, who was about to die. Jesus asked, "Must I do miraculous signs and wonders before you people will believe in me?" The official pleaded, "Lord, please come now before my little boy dies." Then Jesus told him, "Go back home, your son will live." And the man believed Jesus' word and started home. While he was on his way, some of his servants met him with the news that his son was alive and well. He asked them when the boy had begun to feel better, and they replied, "Yesterday afternoon at 1 o'clock, his fever suddenly disappeared." Then the father realized it was the same time that Jesus had told him, "Your son will live." And the officer and his entire household believed in Jesus. This was Jesus' second miraculous sign in Galilee after coming from Judea. May the Lord bless the reading of His Word. You know what, mga bugto, just a background ano, hindi nga aton study. Hindi nga study, hindi nga aton passage. Wala, bibilin pa na klawas. Bibilin pa ng mga charikan. Karadamo kasi ng mga charikan, yung mga for final kuwan na, yung mga research. Nabibilin pa na klawas. Alright. Background lang, no? So, si Jesus at this time, tikang hiya actually ha Judea. Kung makikita natin ang map, wala natin map. Okay. So at this time, Jesus, tikang hiya Judea. Kung makikita natin ang mapa, no, ang Judea aadididi. Okay, adididi. Din hiniya tikang. Pero, chapter 4, verse 1 pala, mababasa natin dito nga, the Lord is about to leave Judea. Ngayon, iya plano, mabalik ko no hiyang at Galilee, atong Galilee igbaw. Okay? So, Jesus at this time was returning to Galilee. So, adi din Judea, Judea ada. Tapos, iya rota, mabalik hiyang at Galilee. So, kung makikita natin ang iya, kailangan agihan, ansya niya. Karayo, di ba? Karayo niya katuan. Kaya ano daw lahi, Lord, gusto bumaya. Kaya ano daw gusto niya bumalik ha Galilee. Kaya ano gusto niya bumaya ha Judea. You know what, bugto? Because, napansin ni Lord, na-detect niya nga ang mga religious leader at this time are now starting anira mga anger to increase. Nag-aalab na lahat ng mga religious leaders kan Jesus because of that. Yan, tungod dito, the Lord wanted to go back laanay nga to ha Galilee. Ngan,
Ang siya niyan irony bugto because he Lord was born in Judea. Diba? Because dito yagin anak ha, Bethlehem. Taga didahiya talaga. But the irony is, mas diri hiya tanggap han mga taga hometown niya compared lugod han diri mga taga dida. Pero Jesus had already anticipated that. Iyan na nga, actually, in fact, iyan na ito gin prophesy nga kukuano niya accepted yahanan nga mga taga dito except ha iyo mismo hometown. Ngan mababasa ito naton hini nga verse. Ano to? Dere na ato. Naya balik. Nasa ring diha same chapter verse 43. Nga a prophet is not honored in his hometown. Accept yan. Ang ibang translation na ring nga many places is going to accept him as a prophet except his own hometown. So diri irony hiya, very ironic kay diri lagod di accepted kung taga diin hiya. No. So nga welcome doro about kan Jesus is the place of Galilee. The Galileans welcomed him kay tungod nga didahan time na umatindirahan han Passover celebration nakit-an manggod nira ang mga miracles na ginhimo ni Jesus. So, ang siya ito, this time, Jesus is now going to Galilee. Okay. So, ang route ni Jesus, ti pakadto ha Galilee, while an iya way, karadamo, makikita natin nga, karadamo nga mga lugar an iya maaagihan. Diba? Ngan, siyempre, kapag ikaw nga ni, nga tao, sikat, labinan dan una nga, ang mode of transportation is baktasay. Di ba? Dari ka kaya ito, hugot-hugoton. Example, kung artista ka, nagbaktas ka la, hakuan, hamarikina. Nagbaktas ka la. Di ba, dadamit ito, huy, picture na yung picture. So, di ka talaga itong mga katudantim kakatuan. Di ba? Bisan niya ni ka mo, dari ka mo artista, damo na pa-picture. Pagkita pala niyo sangkay, huy, ano, picture na kita, nagkikita pala kita. Di ba? Tapos, chika ka mo 1 hour. Tapos, late ka na ni mo kakatuan. Di ba? So, ganito talaga. So, that happened to Jesus. Inagihiya di sa Samaria. Chapter 4, verse 1, tipakadto 44 ada, I think. Makikitaan natin dito nga, karadamo pahan na saved hini nga lugar. Before Jesus makakadto Galilee, karadamo na save sa Samaria. Okay? May dapahya dito, nag-minister pa dito ni Jesus. So, amin itong first nga stop over ni Jesus. Ngan, after 2 days niya nga stay dida, linakatiya otro. Ngayon iya second nga stop over is in the town na of Cana. Ngayon itong town of Cana is amiton aton passage yan na. Siya passage nga kundi sound. Kundi nangyari an aton passage. So, mababasa natin ha verse 46. Man, in the course of his journey to Galilee, he arrived at the town of Cana where he turned water into wine. Diba? Ang town of Cana, familiar kita ito iya kay amin to an place nga nanabo ang first nga miracle ni Jesus. Diba? Ano itong first miracle? Saring ko turning wine into water. Ngan, you know what, Bugto? An Hakena, dida na nabo ang first na miracle ni Jesus. Ngan, iniya na nga aton passage, amoy ni an ikaduwa pala nga miracle, ha town of Cana, nga mananabo. I'm not saying nga, ang siya na ikaduwa nga miracle ang ginhimo ni Jesus. No. But, the miracle, the second miracle that Jesus is going to perform in the town of Cana. Ngayon, you know what, ma-amaze ka mo bugto. Because, ang first miracle, nangyari hiya through a request of a mother. Hino to nag-request han wine.
Hindi ako nagbabasa Bible. Sino nag-request ng wine? Oh, Mary, di ba? Mary is a mother, right? Pero a second naman na miracle, ang miracle mananabuhiya through a request of a father. Kasi this time, father ang nagre-request. Isakto lang ito kay Father's Day, ana. Karikitan mga father. Kitaon natin kung ano daw lang heart hini nga father. Ano daw lang heart niya han pag-request iton. Kasi perhaps, we have come to know already ang heart and mother, Mary, di ba? Kung paano niya nag-request ng wine, ano niya? Lisa nga tikuan. But, anak, wari na didikuan, wari na didiwine, wari na wine. Di ba? Asya manggo dito response it mga mother, di ba? It mga babae, basta nga naman, hala, ang kuan! So, diba? Mostly, di rin man tanan, pero napapansin tayo ito. Diba? Kaya siya ito takmaman, siya ito yaman. Dahil siya kakuro kalisang diet. But it's just a sort of concern for something, di ba? Intindihan na lang natin nga, concern la talaga doro-dorohan, di ba? At mga lalaki kasi at kalma lang ito, rabis nga nasusunog na giisip pa ito kung ano mga strategic planning pa ito. Dadali. You know what mga bugto? When we speak about father, we are not just pertaining to a biological father. Diba? Kasi, we know for the fact na hikita ng mga Christians, may mga spiritual father gihapon kita. Diba? May mga spiritual father kita. Our fathers may also be our spiritual father, diba? Our pastor, our cell group leaders, our mentors, diba? Kaya, you know, every one of us, Dari man siguro tanan na ato na may the father, biological father. Pero I believe na every one of us could relate about this message. It's because we have a spiritual father. May mga cell group manada kita din ni. And ano rin mga cell group, I believe may father ka mo. Mga spiritual father. Ready na ba kita nga mabaruan ang heart hini nga father? Okay, ready na. So, you know what mga bugto? All of us, we are called to stand in the gap between God and the people around us. Sounds. So we are all called to that. And if there's someone, as I said earlier, gagamiton ni Lord to help address the gap, it must be we. Hikita iton. Okay? Kita it nakilala kan Lord. Kitaan, maaram, han, word of God. And you know what mga bugto? To stand is never easy. It word na pag-stand, dirtiya madali. It needs effort. Sabihin ka nga ni stand, it means to work. Mahihimuon ka. To stand means to commit. Commitment it pag-stand. Kaya bugto, Christians who do not want to work, who are not willing to work, won't be able to stand. Kapag sa nga Kristiyano hubyaon, hubya magbasa, Bible, hubya umatin cell group, hubya in everything, di ka talaga maka-stand. Kaya bugto, usa talaga na dapat anay address nato at mga lugaringon, dapat maging willing kita nga magtrabaho. Because di ka makakag-stand kung hubya ka, kung hubyaong ka. Ano? Christians who are not willing to work are Christians who feel that nothing good is happening anymore in their Christian walk. It mga Kristiyano nga di willing magtrabaho. More likely, hira ito't mga Kristiyano nga nakaka-feel nga, hagiwa rin naman nangyayari akong life, hagiwa rin naman bag-o, hagiwa rin naman sugadini. Meaning, stagnant. Nagiging stagnant tera. Because, they are not willing to. Diba? One of the mission that the church have talaga is hamiton, mag-evangelize good. Kaya nga ni Bugto, kapag ikaw, natapos mo na ang know Christ, natapos mo na ang grow in Christ, natapos mo na ang serve Christ, pero nadiri kapag cell group, magiging stagnant ka talaga.
Kay wari naman bagwa imo. Nadiri ka pag cell group pero tapos ka na tanan. Nag-know in Christ ka na makatulo, nag-grow in Christ ka na makaduwa, nag-serve Christ ka na makanan-unom. Tapos sabi mo, bagot wari naman bago. Kasi, wari ka pa nag-go. You know what mga bugto? Based on my experience, karadamo doro, hangin tototdo kapag naglilid ka cell group. Sound. Hay mo personally. Damo doro. Kaya, I am encouraging everyone here. Kung tapos mo na ang Christ, grow in Christ, sound, serve Christ, it's your time to shine. It's your time to share Christ now. Amen? Amen. Sige lang. We are just encouraging you naman. Diba? We are not forcing you. We are just encouraging you. Kamu lagi apit magdi-decide. Amen. Bugto, ig-tap dawanin imo sapit. Sige nga, bugto, ig-share na naton hi Lord. May dali mga nadiri pagpatap. Bugto again. Amen. Sige, okay na ito bugto. Bugto again. Sumaring nga ni kita bugto nga to stand, it means commitment. It means to make an effort. It means to work. Magtatrabaho. Tanan ba kita didi? Willing magtrabaho. Amen. Praise God, mga willing. So, ang pakiana yan na is, how can we stand in the gap? Kasi naton team, standing in the gap. Ang pakiana yan na, paano ba kita makakag-stand in the gap? Willing ba magtrabaho tanan? Amen. So, ang natin pinaka-keyword talaga yan na is to work. So, bugto, for us to be able to stand in the gap, ang aton first yan ang point is, you have to work firmly. You have to work firmly. Ano ba't word nga firm? Sumaringan kita bugto nga firm, it means strong. Ba? Strong, tight. Okay? Kitaon natin ha verse 46 to 47. There was a government official in the city of Capernaum whose son was very sick. When he heard that Jesus had come from Judea and was traveling in Galilee, nag-ulit-ulit lang. Pero raw ng pag-encode. He went over to Cana. He found Jesus and begged him to come to Capernaum with him to heal his son who was about to die. You know what mga bugto? Ang father din is a nobleman. He is a government official. So in other word, kwan niya, honorable. Ba? Kasi di ba pag mga government official ako man ito, di ba? For example, kapitan ka, Honorable Kai Abawag. Di ba? Pang-governor. Ba, siya ito gingaran, honorable ito tawag. So, hindi nga man din honorable talaga hiya. Karespeto hiya. Warig mention kung anon iya specific nga job. Pero maybe, maybe la, member hiyahan, court ni Herod. Kaya at that time, Herod man ito dan ang leader, di ba? So, bangin member hiya dito. And, we also don't know ano yan nationality. Warig yapyak na kung Jewiya or kung Gentile. But what we know about this father is may dahiya desperate nga need of a savior. Ba? May need hiya hanbulig han savior. And you know what bugto? The father work firmly for it. Ito nga iya desire ginpagtrabahoan ito niya strongly, firmly. You know what? Kaya ano mga bugto? Kung i-studyhan natin an inihiya nga line An father kasi din ni hakay na aadahi Jesus. An father din taga Capernaum. Capernaum, di ba? Pero kumadto talaga hiya hakay na. Okay? Para lah ito
nga iya desire. Ba, nag-inform iya, he strongly kumadto iya, ha? Cana. Maram ba ka mo mga bugto nga? Ang Capernaum, that is 26.51 kilometers away from Cana. Kararayo ito. Okay? Ano ba ito karayo? I-situate yan natin din niya aton. So kung tikang kakatbalogan proper, ang karayo han Capernaum is tikang di diha katbalogan proper, tipakadto ha, Barangay Quezon na tarangnan. So ganito ya karayo. Ngan maaram ka mabugto. Iniya, kung sasakyon mo, 40 minutes la. Diba kadto? Kung sasakyon. Pero unang panahon bugto, baktasay. Baktasay. Imagine, tikang katbalugan, tipakadto tarangnan, magbabaktas ka. Diba? But you know what, bugto? The Father was so firm about it. Wariya pakialam kung gugulan niya. Wariya pakialam kung kokorean niya. Basta hihimuon ito niya para iya anak. Maraton ako. So, the Father was so firm about it. You know what, bugto? We are called to stand in the gap. Ngan, kailangan ta talaga mag-work. The fact is, diri kita makakag-lead in cell group, we won't be able to lead people to the Lord kung di kita magkikiwa. Tada nin sapit kung nagkikiwa pa. Kasi you know what mga bugto, kung mapapansin naton, hinidinhi, the Father, di diha Capernaum, ang Papa, waraya naghulat nga Jesus kumadto. Though Jesus was in Cana, pero waraya naghulat nga Jesus kumadto sa Capernaum. Ano niya gimbuhat? Hiya from Capernaum an kumadto sa Cana. Hiya ang nagkiwa. Hiya ang may ginhimo. Kaya bugto ikaw, tanggalan na nato ang mindset nga, uy ano, saan ako magsi-cell group? Kung saan tagan ni Lord. Na, bugto. Kompleto 2032. Maray ka na ito sa church. Di ba? Kailangan bugto, kita, ang may himuon. And if we have desires, diri la pag cell group, may dapat may himuon talaga kita. Diri, ano man sa ano kaon ma-eskwela, kung sano la, taliwat, makita. You know what, bugto? Bangin naghihinulat la kita. Tapos wala kita ginihimo. Bangin wala ito naton, i-pray. Diba? Bangin wala ito naton, di naton gin-pray. Pero naghihinulat la kita. You know what, mga bugto? I believe, I know na most of us, one of the desires na naton mga kasing-kasing is for our family members to know God. Diba? And just a simple consideration, ano, bangin la, great desire yan naton, pero wala kita ginihimo. Ang siya nga, diri pa hiya, nananabo. So, we really need to do something about it. You know what, bugto? The Father was firm on His decision to went over to Cana. Gintindugan talaga niya nga makadto diya. It takes days, bugto, para makakadto. Kay baktasay gudla. It takes a lot of time para makakadto sa Cana. You know what, mga bugto, ano? This is one of, di rin man siguro tanan, pero mostly talagahan mga father, ira characteristic, they are firm. Ano? Mga papa naton, mga firm itera. Fathers are firm people. Kaya nga naging tawag ira nga, haligi ng tahanan. Wala man siguro harigihan nga gin-design nga weak. Harigi pero ang gingamit lasa. Diri ka harigi, kodal ka pala. Diba? So, kapag haligi nga ni, it design ito niya strong talaga. Kaya, you know what? Na-realize ko lahat, no? Mga boys, dapat ma-realize ni natin, diri nga talaga madali magpamilya dayon.
Because, kapag mag-enter kayo itong stage, you have to be firm. Diba? Dire ka pwede sa anak nagkakasakit sa meron ka. Hagi, malaking kasi yan natak mood, dire ko lang ti asikasuhon. Ta, matitiwasan tim anak. Matit na yung anak. Diba? Agi, emotional kasi ako yan na dire lang niya ako papalit pagkaon. Ata, yung pamilya, ang gugot as ito. Diba? You know what mga bugto? Usa nga message that this passage would give to us is, fathers need to make firm decisions for the good of their children. May mga papa ba didi? Amen. May daddy ba? You know what fathers? You know what mga fathers? kailangan niyo, naton, mga leaders, maging firm when it comes to making decisions for the good of our children. That is our rule as fathers. May mga cell group leader dito na babae but feeling father. Father. Nanbugto, as I'm saying earlier, it's never easy to make firm decisions. Ba, grabe ito nga. Pag-overthink, kung tama ni Udiri. Kaya you know what, bugto? You really have to appreciate your father for that. Because it's never easy to make firm decisions for your family, for your good. Ba? It takes a lot of hard works. It takes intentionality. Diba? It takes taking risk. Kasi ring lang natin kasi papa, always itara na appear nga, strong talaga, diba? Pero you know what? Grabe itong hard work ang ira pinag-aagihan just to provide for you. Diba? Nagtitake risk ito ira. Biskanan mga butang nga, dirihira sure kung kaya nira himuon, they would do that for you. Kasi, firm talaga ira. Kailangan nira panindigan ang pagiging haligi ng tahanan. Nyig, Happy Father's Day, Nyigs. You know what, I know nga, we have different stories when it comes to father. Pero, I hope nga, whatever story we have, haaton papa, we still get to appreciate them. Sometimes, naiisip natin, bugto nga, hagit, di ko appreciate ak papa kay karadamot ya pagkukulang akon. You know what, bugto? I encourage you to be extra understanding. Kasi ikaw ang nakilala kan Lord. Ungod talaga ito nga, there's no such a perfect father. Waray talaga ito. May mga pagkukulang. Kay ano, bugto? Because they are humans too. Mga tao laluwat ito nira. Kaya may mga pagkukulang talaga ito nira. But, at least, we know nga, ang ating mga biological father, may pagkukulang man. Pero, our Heavenly Father, waray nagkulang nga aton. Kaya, let's be extra understanding ha aton mga papa. Kasi diri talaga tanan na bagay, kaya ni rahimuon para imo. Ba? So, let's focus more on ayaw ha pagkukulang. But, kung ano ang iragin try himuon just for you. Huh? Para maka-eskwela ka, para maka-istorya ka, ba? Idulong ka, tagang kabalon, ba? Actually, damo na butang an ginta try himuon an aton mga papa para aton. Ba? Damo talaga. And let's continue to appreciate them. An era effort bugto. An era pagiging firm, it costs everything. Haera. Tanan nera nga effort just for you. You know what mga bugto? Short story la. Hiya ko during high school and college, may da ako resentment sa akong tatay. Kay, na-eskwela ako, gustong-gusto ko talaga mag-excel klase. Gusto ko mag-open ng project. Gusto ko may mga printed ako ng mga assignments. So, God. Ngan,
nagkamay da ka to anger, haak tatay. Kay feeling ko, di rin yung nagagampanan ng pagiging tatay akon. So, my father is a tricycle driver at that time. Though, di rin ko ginsasalan iya work nga. Sugadlanin iya work. But, nauurit ako ang fact nga, an iya money, nga pwede niya ighatag akon, gini-spend niya for other things. So, siya ito nga, until college, nakakuha talaga ako yan, nauurit ako iya. Pero, diri yan nagkukulang mag-provide akon adlaw-adlaw na pamasahe, balon. Iya ito na po provide. Ang mga extra like, mga pan-project. So, dito, he would always tell me na, hagi, waray dito, araw yung mga ati. So, dito. So, ansyeton. Pero I thank God, kaya didan, pag-college ko na, tutduan ako ni Lord kung paano hira intindihon. Kung paano ya intindihon. My father, actually is not the one who financed my college education, di ba? There hiya nagbayad ng tuition. Pero you know what? Tungod kaya naging Christian act, I really realized na karadamuhan kailangan ko i-appreciate about kan tatay. Karadamo ngayon duro. Ngan you know what? Didahan nakadanahi ay a deathbed. Intentionally ko talaga to naging plano nga dapat nafe-feel ko kasi nga tatay, di na mag-iiha. Dapat mabatian good ni tatay tikang akon kung gaano ako ka-proud iya. So, intentionally ging ka-istorya ko. You know, dire kami ni tatay mahilig ito ng mga sugad na mga istorya. Hindi kami mahilig ng mga drama, di ba? Pero, I wanted to feel my father nga na-appreciate man la an iya kagulanan, tikangan katikang. As far as I know, tatay, nagtikang iya pag family, 18 years old pala hiya. Tapos kadadamo naman ng mga anak. And I know for the fact na no one have already told him or just appreciated han iya effort na ginimo. And I wanted to be the first, kaya ako mo nakilala naman kan Lord at time. So, nakada niya deathbed, ano? You know what? Grabe ngayon ito feeling it mga tatay. Kay, di rin latera showy, di rin latera expressive na they wanted to be appreciated. Pero, grabe ngayon to't effect ta era. Pag ina-appreciate era. You know what, nagtatay? At that time, nga nayakan ako iya nga, tay, maaram ka, proud ako imo doro. Ma'am ka nagtitinangis nagtatay. Nasarang ako iya nga, tay, maaram ka, proud ako doro imo kay. Biskan parang tricycle kala, waray mo ako pabayan mga responsibilities nga dapat may hatag akon ngan habugos na family. As in, diri kasi talaga kami yung pababayan ng mga pagkaon, ang mga basic financial kuan. Ada talaga yung support. Ngan baram ka, first time ko ito nakita ni tatay nga nagtitinangis. Ngan sugad nga yan talaga ito't effect ta era when they are being appreciated. Kaya bugto, siguro stigma la ito yano nga. Diri wala ito effect ta era. Pero diri bugto, may da talaga ito effect ta era. Titinangis kami to duwa ni tatay. First time ko ito na-experience na mag-istorya kami ni tatay mga sugar ito, mga kadramahan. Diri yung kadramahan actually because it's a real life scenario, di ba? Ngan deserve ito naton mga father mabati anti ka nga aton. Amen? You know what, bugto? I am encouraging you nga habang may papa ka pa, ayaw igmis an opportunity nga mabatian ito niya tika nga imo. Kung gaano ka ka-proud iya. Na proud ka niya mga small na mga gestures, niya small effort. Di ba? Makag-provide la. Nagtatrabaho iya. Kitaalaan iya nature ang trabaho niya. Damo ni daton, anaton papang construction worker, tricycle driver, electrician, iba-iba, di ba? May teacher. Kitaan naton kung gaano tara nagugula era trabaho. But never mo mababatian na era nga, ginugulan na ako. Di ba? Mga farmers, never natin mababatian. Kaya bugto, dirila today, every day, appreciate your father. Pag uli mo niyan, be confident.
let your father know how much you are proud of him. Kasi deserve ito ni Ira. Amen? Amen. And you know what, Bugto? Diri lahat mga biological father, ano? We also have our leaders. You know what, our leaders, they are also the one nga kilala ko nga mga trying hard. Mga trying hard talaga at leaders. I hope we get to appreciate them. Di ba? Because they've been doing a lot also of sacrifices. Gusto gyap nila nagiging firm nila at mga decisions. And it's never easy. It's never easy to decide firmly. Kaya always ito may masasacrifice. But they continue to do that just for you. Ba? Katurog na layra. Mag-spend pera time mo, magsi-cell group pa ka mo. Ipapahuway na la. Ipapalit na la ni Rakuan. Pulbo. Sige, bahala na lang mag-haggard. Basta, palit kami na kaman cell group. Diba? So, grabe lang ito nga pagiging firm. Hit era mga effort. So, members, let's appreciate also our spiritual fathers. Our pastor. Diba? Nagpipiroy pastor pag pinanunahunahon mga kung ano't magiging design ni church. Paano kita mag-evangelize? Paano kita mag-move? Diba? Grabe ito nga firmness. And you know what, Bugto? If ever you feel tired of doing this, kitaalan natin ni Lord, ni Jesus. Jesus worked for our salvation firmly. Karadamon iya gin agihan, pero gin kaya niya. Inilaban kanya. Di ba? Ginlaban kita ni Lord. Kaya Bugto, tungod kay ginlaban kita ni Jesus, I hope na ilaban gihap nato na naton mga family. Ilaban gihap nato naton mga sangkay. Ilaban gihap nato naton mga classmates. Because that is the very reason why Jesus died on the cross. And all of us has that task to fulfill. Amen? Bugto, singaran ni masabit, Bugto, iglaban tayo ni. Bugto, you know what? You cannot build a great building if the foundation is weak. Hindi ka talaga makakabuild in great nga building kung ang foundation mo is weak. That is same. Same is true aton Christian walk. We need to connect to a strong foundation. Kailangan na natin foundation is strong. Ngan hino ba natin strong foundation? That is Jesus. Jesus is the rock of our salvation. Di ba nayakan Psalms? Nasa Psalms 62 verse 2. Yan. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Diba? Ang foundation, kinahanglan niya yung mga raw materials nga, magtibay. Diri puro labaras. Diba? Ang importante dapat may bato. And Jesus is the rock of our salvation. Mugto, we really need to work firmly. Ngan as Christians, ano nga aspect ba ang kailangan naton pagtrabahuan talaga strongly? Kitaan naton ini nga verse 47. Kitaan na nabo. He heard, he went, he found, he begged. Mugto, I believe that we have to work firmly in hearing the word of God. Ba? In doing. An iya nabatian, outan iya nabatian, may ginhimo hiya. We need to be firm in hearing, in doing the word, in seeking the Lord. Ba?
and in praying to the Lord. Kailangan mag-inform kita ito. Kaya siya ito ang magiging foundation ng aton faith. We really need to be firm about that. Amen? Ano doon una? Kaya how can we stand in the gap? Ano doon una? We have to work. Okay, we have to work firmly. Ang ikaduha natin nga point bugto, we have to work delay. To work fervently. We have to work fervently. So meron ka nga ni bugto nga fervent, it means very enthusiastic. Ang siya fervent, meaning passionate. Kitaon natin bugto. Nga saring man, Jesus asked, kailangan ko ba maghimuanin mga miraculous signs before ka mo tumuod? Okay? Haakon? Nasaring manan kohan. Nasimanan Father, Lord, please, come now before my little boy dies. Wala niya asiyang ginyakan ni Jesus. Lord, bahala ko kung anong biyayak ng basta. Baka di na, bahan mamatay na anak. Grabe talaga din attitude ni Father. You know what, bugto, in this verse, gin-correct ni Jesus ang mindset, di rilahan Father, but the people around. Kasi, ang ira kasi din ni mindset, to see is to believe. Which is wrong. Mali ito nga to see is to believe. Science ito iya. Di ba? Diretiya is spiritual. Kaya, ang statement ni Jesus talaga, nayakan niya nga, kailangan ko ba maghimo anay? Kailangan ba may makit an anay ka mo before ka mo tumuod akon? Asya ito iya statement. Gin-correct ni Jesus ang era mga mindset. You know what mga bugto? He Lord, gusto niya igpahibarwa aton na tanan. Haira dito latan mga tao nga nakadto nga. He is a God of space. Meaning, waray distance makakahinder kung ano aniya gusto himuon. Biskan hirayo an anak, kayang-kaya niya ighil. Because God is a God of distance. Ba? He is a God of gaps. Kayang-kaya ni Lord. Waray gap nga makakaghinder han buruhaton ng Ginoo. No gap is too hard for the Lord. Pero you know what? Despite ang fact nga, somewhat na-rebuke ang Father, yung pasagdan itong Papa, wariya mag-feel na, ngayon karawad na, malayan ngayon nakakuan, malayan man ngayon nak-mindset, di rin ako. No, kung man nila, sagad lang kasi ako, di rin nala ako mapadayon. But naging fervent hiya. Lord, bahala na. Lord, ay nandamon niya kan, Lord, sige na, baka di na, bakit mamatay na anak-anak. Grabe pagiging fervent didihan, Father. You know what mga bugto? The Father showed eagerness. Kay-eager niya. Kay-eager niya nga ma-fulfill ang iya agenda. Ang iya agenda pagkadto, gimpakita niyan enthusiasm niya nga ma-fulfill ito. Nga no matter what happened dito, iya ko dito himuon. Amo ito pagiging fervent. You are passionate to what you want to happen. You have the eagerness. Asya itong gimpakita din niyan, Father. And you know what mga bugto? Diri man siguro tanan hano. Pero most of the fathers talaga, usa nila nga characteristic, they are really fervent. It mga father, fervent ito nira. Enthusiasm ito at era mga dreams, it era mga goals sa era mga anak. It mga papa, okay leto era biskan, wari nera kaunon, nasura, basta ikaw makasura ka. Ba? Ito mga papa, masing sige, busog pa ako. Kauna na leto ninyo. Ba? So ganito mga papa, kasi gusto nila permi nga may nga upay ka. Gusto nila permi na you feel better. For sure, most of the time, wari na't nasasalin na era. Pero natin mga papa, go pa rin. Ba, go ito era. Sige, laban lang, trabaho pa. So ganito mga papa, ano, tatayad to, grabe good man ito. Nakikitaan ko tiyan, nagtitricycle, nag-uto-uton, udto.
Kasi nag-uuto-uto. Tapos ako nakasakay akong motor kaya umuli ako tikang school. Nayakan talaga ako, kailangan talaga. 4 years lang ako college. Kailangan makatapos na good ako. Ako ko na target dan una. And sadly lang, no? Though I appreciate God, kaya I know my purpose. Pero di na nakatrabaho na ako. Months la, nawarahi tatay. At least nakahabol. Diba? Kaysa naman, paano kung nauna, second year pala ako, diba? Kasi palagi kinasakit na. So, kaya I appreciate talaga yung mga nangyari. Kay may purpose ito, Lord. You know, our fathers are so fervent. Kaya bugto, do not miss the opportunity. Mapasalamatan mo ni Papa. Kasi, ginhimo niya tanan para imo. Siguro, diri man a wealthy life, kasi diri man tanan nga Papa makakaghatag iton. Pero, ang mga gudti-gudti, nga mga butang nga ginhimo niya para imo, I hope that we get to appreciate that. Haaton mga Papa. And era mga gestures just for you to feel better and good. I hope na we get to appreciate that. Amen? Grabe ang ira pagiging enthusiastic. Biskan ginugulan na ira, sige, go leto ira. Biskan kinukurian na ira, sige, okay leto ira. Even if it would sacrifice a lot, haira, go it ira para imo. Asya tat aton mga Papa. May dahogin prepare nga video, hilipot line niya, related to this. Nakarelate lang ko yung nga video kay, this is really very true. Like, bata pala kita, always tayo na i-encounter together natin mga hanaton Papa nga. May sugad talaga in here, how fervent they are. Sige, mapaplay na lang ako. Thanks. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies
that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Himuon talaga tanan nira para aton. Kaya nira magbuwa para aton. Buhay ra nga busog na ira, buhay ra nga nira ginugulan. Ansa talaga to mga papa. Kaya bugto, never miss the opportunity to really appreciate your father for that. Sige, busanit nyo na yung mga tarangison. So, haaton mga fathers nga aniya na, no? Ngan mga magiging father pala, may you never get tired being enthusiastic for the good of your children, for the better future of your children. May mga papa kita diyan na, no? Don't get tired to be enthusiastic para iyong mga anak. Amen? Ngan kita ng mga anak, let's appreciate our father. Kasi grabe talaga nira sacrifices para aton. Amen? And you know what, bugto? Same, aton mga spiritual fathers. Let us also appreciate our spiritual fathers for not giving up, di ba? Despite ang mga kasakitan, nasasakitan na ra, pero sige, go pa. Ba, gusto na nila mag-give up, pero go lagi hapon, kinukuryan na nila. Ba, let's appreciate our pastor, let's appreciate our leaders, because they are trying to be fervent just for you. They are giving their best. Again, bugto, to stand in the gap, we really need to work fervently. And if in case you are at the point of giving up right now, again, just look up to what Jesus has done. Ano bang gimbuhat ni Lord? Mamukha mo, God work fervently. Jesus work fervently. Ginmak na iya, gintoprahan, ginkastigo, gin-crucify, but still, He showed His eagerness. Hihimuong God niya. Ginagpakita yan, enthusiasm to obey the command of the Father. Kung ano ang dapat niya buhaton. And you know what, bugto? That's why we are saved today. Grabe ang eagerness ni Jesus. Bugto, continue to stand in the gap by being fervent in your walk with the Lord. Continue to work enthusiastically para kan Lord, bugto. Kasi we know nga diri ito magiging in vain. Bugto, naton duwa na point kanina, di ba? Ano to? We have to work firmly. Ani kadua, we have to work fervently. You know what, bugto? Those are two important acts that we need to do para makagstand kita in the gap. Ngayon, supportahan ito naton verse. It's supported by 1 Corinthians, nanto. 1 Corinthians 15:58. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Meaning, be firm. Ba? Always work enthusiastically. Meaning, be fervent for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Amen? Kaya bugto, continue to be firm. Work firmly. Continue to work fervently. Because that is never in vain. Kan may katulo pa kita na point. Nato ni katulo nga point, bugto, kung paano kita makag-stand in the gap. You know what? This is very important. Is to work faithfully.
Asya yung pinaka-importante. Basahan natin. Then Jesus told him, "Go back home, your son will live." And you know what the man did? The man believed Jesus' word and started home. Dumuod niya, tas umuli na iya. You know what, Bugto? Ini nga point din ni. Nakitaan naton nga, na-address din ni ang problema, ang mindset, ang papa. Kasi at first, pagdaot niya kan Lord, ang iya mindset, to see is to believe. Pero makikitaan naton nga na, nag-believe na hiya bago pa hiya makakita. Ginbaliktad na ang iya mindset. And that is true. In Christian life, we have to believe really first, and we will see. Ang siya dapat ito niya. From a crisis faith, nga may daan Father, na-change ito into a confident faith. Confident, inwaliya. Wala pa nakitaan. Uli na ikaw, held na ni mo anak. Sige, uli. Naging confident niya. Where in fact, at first, his faith was in a crisis. Mali ang iya pag-apply. Iya faith. The faith of the Father has already been changed. Why? Because he worked firmly and he worked fervently. Asheton effect. Haya. Ngan amo good ito dapat kung ano it faith. Na ano ha Hebrews? Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us the assurance about things we cannot see. Bugto it faith, waray ka pa nakikitaan, natuod ka na. Ansya to faith. Waray ka pa bugto, nababatian, natuod ka na. Waray ka pa na i-experience, natuod ka na. That is what faith is. And God wants us to work faithfully. You know what mga bugto? Among the character traits of a father I've mentioned earlier, this one is the most important. Pero sadly, in our generation today, ansya na it missing ha mga papa. An maging faithful dida kan Lord. Labi na kita, di ba? Anaton papa, di rin nakilala kan Lord. So, makuri talaga ini. Maging character trait han papa. Pero asya yung pinaka-importante. So, ha mga papa nga aniyan na. Or ha mga gusto maging papa. You know what? The things that you really need to do in your family is to be faithful and devoted to God. Kailangan ito. It's a must. Kasi bugto, kung diri ka magiging suga dito, then what can you give to your sons, your children? I mean, what can you give to your children? Kung diri ka magiging devoted dida kan Lord. No, mag-aasawa pa kita. Kailangan ta maging faithful dida kan Lord. Let us be reminded nga ansya ito an aton responsibility. Kaya blessed talaga mga anak nga may mga father nga mga Christians na magdasig. Blessed. Di ba? Kami blessed. Kasi their father is taking the responsibility for them. Hikita, nga diri natin mga kag-anak na kilala kan Lord. Kailangan tawag patigayon. Kailangan magpatigayon good kita. Pero kami blessed lano ko na ni mo papa nakilala kan Lord. Kaya yan ang mga papa din ni. Do not miss the opportunity really to be devoted to God. Because you have the responsibility to make your children be near to the Lord. Makilala nila Lord. Na ano Deuteronomy? You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. You must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Ang siyang responsibility han mga tatay para ira mga anak. Ikaw bugto kung maging tatay ka na.
anon iyo istoryan imo anak, kunti katurog na. Bayo mga equation. Nak, ano nak, nasolve mo ka quadratic equation? Dito sugad bugto, ha? Ano man nak na, maaram ka ng research gap. Nak, ano man nak, maaram ka ng chikading kuwang kanta. Bugto. Okay, tara tatdo itong mga nursery rhymes. But the most important thing that your children must know is the Word of God. Imagine, ulit-ulit tayo ito pagyakan na ira. Again and again. Ada ka balay, ada ka mo kalsada, nagbabaktas la ka mo, nak, maaram ka na kay Moses. Hindi madasig ito iya. So, ganito ang bugto. Nak, maaram kay, kuan, Hibatshiba. Nak, maaram kay Nebuchadnezzar. Introduce the Word of God to your children. Fathers. Mga fathers, ano single mag-aasawa pa kamo, kailangan nyo maging madasig. Kailangan maging madasig ang mga papa kay hikita it magpapakilala kan Lord na aton mga anak. And you know what mga bugto? Same is true. Haaton, the spiritual fathers. Kailangan luwat natin maging faithful dito kan Lord. Kasi the fact is, we can give nothing to our members if we ourselves are not committed to the Lord. Kaya, kailangan bugto. Diri ikaw ang mas hubya hai mo member. Ikaw ang leader pero ikaw lang din nagjo-journal. Bugto, kailangan maging faithful kita kan Lord. Kaya we are spiritual fathers. And it's just like this one. We also have the responsibility to nurture them. Di ba? Kailangan ito natin. Amen? Bugto, we are called to stand in the gap. Ngan, diri ito natin magiging mafulfill without being faithful to God. Kailangan maging faithful gud kita. Kuya, paano man adto kay na akong papa? Diri niya gagampanan niya responsibility akon kay di man niya nakilala kan Lord. That's sometimes the problem, di ba? Pero you know what, bugto? We have a solution to that. Niyan, babalikan ito natin. May solution kita ito, dida. Bugto, also, let us appreciate our leaders. Kasi you know what, mga bugto? Ang aton mga leaders, many times neto nila gusto nat nila mag-give up. Pero gimpipili nila maging faithful dida kan Lord. Tungod kay may giniisip nga mga kalag. Di ba? So, they are also worth appreciating. Let's appreciate them for being faithful in the Lord despite ang mga difficulties. Ba? Compare da aton papa, di ba? Mas faithful hirakan Lord. Kaya nakilala man gud hirakan Lord. And we have to appreciate them. Kaya today bugto, ayaw pagpalampasay ning adlaw nga diri mo ma-appreciate ning leader. Kasi siguro diri lang nato napapansin kay sanay na kita, na used na kita, nga okay, may responsibility kasi tira akon kay member ako. Na-used kita sometimes ito. Pero diri nato namamalayan na they are really doing so many things. Hardly, firmly, enthusiastically just for you. Faithfully, di ba? Mandamot era pinag-aagihan para leto nira mabuhat para imo, para iyong mga members. Amen? You know what mga bugto ini nga father? Grabe. He worked firmly, he worked fervently, he worked faithfully. Ma'am, kamo ano nangyari? Amazing ang nangyari ha. Nagbabaktas pala hiya, tipakadtuha ira. Natatapuan na niyan iya mga servants. Nagyayakan na iya mga servant nga, ani mo anak, okay na. Waray pa niya kakit nabaro na hiya. Hala, okay na iya anak. Nagpakian na pa hiya. Ano nga oras? Naging okay anak. May oras pa. Nga na-realize niya nga that was the same time Jesus told him nga ang imo anak, okay na. Buhi na. Grabe, Lord. Bugto, kapag ikaw, you work firmly, kapag ikaw, you work fervently, kapag ikaw, you work faithfully, waray ka pa nakikita nga result, He Lord may ginhimo. Waray ka pa nga ito imo destination, He Lord may ginhimo na. Tapos na ang laban.
Tapos na ito nga gap, dugtong na ito iya. Just continue to work on that. Wari pa, imagine, nakada pa yan distance. Naglalakat pala iya, pero ang victory nakada na. Amen? Kaya bugto, many times in our lives, we will be seeing no result. Wari kita makikita nga result. Wari kita makikita na progress. Pero bugto, continue to be firm. Continue to be enthusiastic. Continue to be fervent. Continue to be faithful in the Lord. Because God is doing something. Wari ka pa dito destination, may victory ka na. Amen? Grabe, amazing. Grabe talaga, Lord. Indeed, God is a God who cannot lie. Everything nga ginyayakan niya, Bible, surely mangyayari good talaga. Amazing bugto. Kasi maram ka mo bugto. Didan tatry ko pag internalize in a passage. Hey Lord, maaram talaga yan ungod nga ni di tao. Ini din himaram ka mo an ungod nga need. It's not healing. It's not physical healing. Pero, maram ka mo, ginhatag ni Lord haira, itong household, an waray nira aroa. Gintagan nira healing, yes. But, an spiritual nga healing, all of them got saved. Bugos na pamilya na saved nira. Next verse. Awadi man, hinilang ang verse. And the officer and his entire household believed in Jesus. Amo ito an ungod nga problem. Amo ito an ungod na gap. It's not the sickness, but it's the spiritual gap. Ngan gin-address ito ni Lord. Ginhatag ito ni Lord da ira. Duwara ito ni Reg ask. Amo ito an ungod nga problem dida. Kaya, grabe talaga eh, Lord. Grabe ang faithfulness gyapon ni Lord. And you know what, bugto? Kay ano ito nangyari? I know all of us here, we are seeing a spiritual gap between God and our family. Aton papa, aton mama, aton mga bugto. Ang grabe aton desire na, Lord, unta masave na gatak family. Desire ba kita itong atanan? Di ba? Grabe. You know what, bugto? Continue. Dida kan Lord. Pagtrabaho la ikaw kan Lord. Continue to work firmly. Continue to be fervent. Be faithful kan Lord. Because God is a God who cannot lie. Mas faithfully ya imo. Ngan, bubuhaton ito niya para imo. Continue to be faithful. Amen? Be faithful kita. You know what, bugto? As I said earlier, haaton mga biological father, ang tulong character trait na ginyakan ko, ang pinaka-diri evident tairaan last. Pero asyan importante, di ba? Pero bugto, ayaw kita kawaray hope. An ungod nga responsibility bugto, actually kung nag-analyze tayo nga passage, actually, an ungod na responsibility is not only merely to the father. Diri la ada papa. Kasi, pwede ang senaryo magbaliktad. Di ba? What if, an papa may sakit, wari manigya kang kumperan edad ang bata, tapos ang bata, ang nakilala kan Lord. What if ginbal yun senaryo? Di ba? So, pwede nga, an anak ang nakilala kan Lord, hiyaan nagbeg nga, ighilan papa. Di ba? Hinon ungod na may responsibility. It's not merely the father. An ungod na may responsibility is kung hino ang una nga nakabati kan Lord. Yan na. Come to think of that. Hino ang una nga nakabati. Ikaw, kunan imo papa. So kung ikaw bugto, ikaw ang ma-responsibility kan imo papa. Ikaw ang magpapakilala kan Lord han imo papa. Amen? Hikita iton. Bugto, kitaon lang natin. So kung makikitad natin primarily, ang father may relationship yan iya anak na may sakit. Diba? Ngan, maaram kita, nakita din conceptual framework. Maaram kita nga, an anak nga may sakit, kinilalahiya kan Lord. Kinilalahiya kan Lord, di ba? Tungodan iya papa. Aniya kasi papa, di ba? Was firm, was fervent, was faithful. Tungodan iya papa, ini nga anak, kinilala kan Lord, pati entire household. Pero mga bugto,
maaram ba kamo nga an papa kinilalahiya kan Lord tungod an iya anak. Kay di rin hiya madaop kan Lord kunan iya anak waray sakit. Diba? So ang implication kung an papa may kaya himuon na anak nga makilala an Lord. Hikita nga mga anak may kaya luwat kita himuon nga makikilalan aton papa dida kan Lord. Amen. Grabe. Kaya bugto, do not lose hope. Di ka nag-iisa. Damo kita diningan aton mga papa, diri pa nakilala ka, Lord. But, as long as may dakita, Lord, kayang-kaya ito naton ilaban nga gap. Amen? Amen. Kayang-kaya. And you know what, mga bugto, ha? An papa, kinilalahiya kan, Lord, nga waray ginbuhat an anak. Just sickness. Just sickness, di ba? Pero an papa kinilala kan God. Bugto, how much more ikaw? May kaya ka pa buhaton. Diri ka pa balda. Di ba? Wari ka pa sakit. Mas kayang-kaya. Amen? Hino di din natuod. Ngan aton pamilya masisib gagamiton kita ni Lord. Amen. Bugto, stand in that gap. Ito nga gap between an imo family nga nila kan Lord. Continue to stand in that. You know what, bugto? Biskang kapadawa ka sa kanan sakit. No, sometimes kasi, asya aton, tawagin ni intimidation. Ano, darat matudak kag anak akon kay. Unang-una, anak gudla ko niya. Diba? Sugad kita iton. But bugto, di rin man necessary nga, wag ginawyawan tera, kuhaan, salvation sugad din eh. Diba? Just be a blessing. Just be a blessing, bugto. Haimo, mga kag-anak. Just continue to be a blessing. You know what, mga bugto, anakon papa, anakon tatay, wari ko ya kadara di diha church. Pero I am so thankful kasi mamamatay naman good nak papa, di ba? So wari niya kadara nga diha church. Pero I was so thankful na he get to hear about God bago yan namatay. Sanglit, di dan namatay tatay, accepted ko tanan nga nangyari. Accepted ko. Kasi maupay nala talaga nga gintagan ako ni Lord and enthusiasm nga courage good nga kaistoryaw ni tatay at that time. Weeks before tatay namatay, nag-istorya kami. Ngan, di na ko talaga ginpakilala. Kaya nasa rin tatay kasi nag-express liwat iya akon. Ako ano yung una nag-express sa iyang kanina nag-istorya ko nga, tay, proud ako imo, salamatan imo mga sacrifices, salamat titinangis si tatay. Tapos, kauman ko na pag ginakan, nagtitinangis na lot ako. Hiyalot na ginakan ako, nasa ring maniya ako, maram ka ko no. Proud ko na ako imo, duro ko no. Ma'am ka, pinagmamalaki ko kuno ikaw tak mga pare ko no din niya kan lapos. Sabi kita, tapos ako nagtitinangis ako kay, siyempre first time ko ito mabatian kan tatay, tikang elementary, di mat na atin recognition day. First time ko nabatian. And you know what, ang pinakamaupay ko dito nga moment is, when I was able to tell my father nga, maaram ka tay, iningatanan. Kasi ako kasi una nga nakatapos sa amon family. So, panwalo ako nga anak, siyam kasi kami. Tapos warira magpakatapos. At Manila na ako, kaurugan ako ng mga bugto at Manila. So, bagat ako ang first nga. Supposedly dapat, within la din na ako di kat balugan nga amon family members. Ang magiging breadwinner at that time. So, nafe-feel ko kung gaano ka proud ni tatay nga. Ma-stop na hiya pagtrabaho, so God. So, amo to na nabo. Nasaring ako niya, ma'am ko no, napaproud ko na ako imo. Gini-istorya ko kuno. Kung first time ko to nabaron, may sugad nga nito. Chika ka nga yan lot kasi yung kora effect emot mga kuan hard works. Ginaka niya. Pero you know what, ang pinaka-ma-open na moment is when I was able to tell him na, tay, maaram ka, iningatanan, dere ko ini kaya himuon. Di ko talaga kaya makagtapos by my own. Kay bangin sumubad la ko nak mga kuya, di ba na, maray makatapos. Di ba, ano lang mga gimbuhat. Nayakan ako, day, tungod ini kan Lord. Yung pakilala ko talaga, Lord, tay, maaram ka. Nagtikang ini, di na nakilala ko, Lord. Na-inspire ako, Miss Quila, tungod da iya. I told my father everything about God. Okay na ako dito. At least, naktatay, nawarahiya, nga nabaruan niya, nga whatever I have achieved is not all about me, but all about the God who is in me. Amen. Kaya bugto, damo na mga bugto nato na inspire ako kanati ay na niya papa nakakilala ng gyud kan Lord kan Romeo, di ba? Kan Romeo niya papa na upod niya diya nga church. Ba?
Grabe lot ang iya hard work, sacrifices para kan iya papa, ba even ang iya own education gin sacrifice niya para to provide ang iya papa kay may edad-edad na, di ba? Bugto, let's get inspired with them. Di ba? May da kita kaya buhaton actually. Waray guti kapag aadahay Lord. Hikita ko naiisip natin, okay, sugad lang akong dire matutak papa mama akon. Bugto, as long as God is in it, waray imposible. Ha, nasa nga tong kanta kanina, nothing is impossible. Amen? Bugto, ano ton aton mga kailangan himuon? Ano ton tulo? We have to work firmly, you have to work fervently, and you have to work faithfully. Bugto, you have the calling to stand between the gap between han imo family han Ginoo. You have that calling, and it's time for you to do that. Amen? Ayaw na pagpaiaabog to. Continue to do that. Start doing that now. Amen? Kasi we don't know. We can't tell ang time. Di rin kita maaram. Ba? Para wala kita regrets at the end of the day. Amen? Let's all stand mga kabugtuan.